Bada kanyan gula yokom ning ning lapas Makasan. Kini pada ring jumruan gula gini. Gula abidatu. Kini ke yokom gara-gara narkoba. Pang makeluar aing ka gula pada ban giburu gula. Patah ngocak. Patik reja. Oh. Ngecit gula jangan tahu gula jangan. Kok siapa kan kayak jangan gula. Dulu lupa mau lupa jangan. Atau bidato ban. Mau metua atau bidato ban jangan. Aduh anan siapa ban. Tuh ban mama. Gula ngocak aja gula kecam. Mau metua ban mama ning dina ban gua. Murah kok yokom. Kanyan gula gini asli. Jadi mian magila tango jan orang ya. Ada mungkin gula tak masuk akal, tak masuk ke gula. Magila teko jagi ay, tak uja ustana ada jadi jen berianan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina mulja'aki tuan rumah sekeluarga sekeleresan suri aris mangken membeda acara istighatsah bersama dalam rangka Saibuareh almarhum Syafi'uddin, engki. Semalar moga beliau isapora asa di jatuh sana. Epa selamat dari seksa kubur, selamat dari fitnah kubur. Para Rabu sebadan gula mulja agin, kalakon na manos sagak dinto sampai bila habis haos, kecuali bila ampon depak ke akhirat, kak dinto namung dua. Al-intidhar wal-intiqal. Al-intidhar wal-intiqal. Tek dan tean pas apinda. Ada tek apinda, ada tek apinda. Sampai aku laku. Ada tek apinda, ada tek apinda. Seni kau. Letak kiri ubah. Ki badan ning dalam tabu tek dan tean sekeluar. Apinda mangken ke alam dunia. Ni ke mangken ni ke tek dan tean si mati ya. Apinda ke alam barzakh. Jadi barzakh kak dito tek dan tean sedapa ke akhirat. Apinda boleh ke akhirat. Puru bila tapangki sarang ajunan ipon Allah sepas ajabu wa inna ilaihi rajiun nang bas. Tetap warga tak ada apinda boleh. Terus warga ongku, amin. Sebenting amin dulu. Nabi kak dito para Rabu tisun bayi. Panas. Tukang sarang manti dulu nih. Guru operan guru cek oper, jangan panas guru.
Kira kan nocon tak kokos. Pan, tadi lanjut. Panas. Panas ini. Ada angin masuk sekarang. Para rebu sebutan gula mul jakin. Al intidhar wal intiqal. Tek dan tekan da pindaan. Nah, cek nyaman tek dan tekan. Abak kad itu san ikat roning tempat penantiannya. Cek saking halte base. Ni kada remening halte base ni kesenyamana, bade cecena, bade nasean, juk tojuk. Sebenarnya kita lagi. Nalika na pindah Arab na abak kad itu tempat perpindahannya kad itu adalah tempat perpindahan selebih saya ketimbang sebelum. Kayak itu Arapan. Balar buka sebenarnya. Lah kemudian tunya kad itu semakin ni kah? Tunya kad itu penantian. Tek dentean makin ni kah? Nanti ajalnya mana? Jangan saking kartu kadisa nanti masa aktif mare. Kartu masa aktif mare. Tada pas. Saya rasa pada masa aktif kan to. Telok. Si pada masa aktif. Setong eki kak dinto manusia. 2 jin. Telok malaikat. Lain kak dito tada masa aktif. Sampai seberman kering mungkin bro. Guru dah aja lah guru. Napa jangan ringkan toh? Belia bila baik mati bah. Ajam belia bila baik mati bah. Lain telok itu dah masa aktif bah. Kayak mun telok ni pada masa aktif bah. Karena pada masa aktif apa samian asa jasa. Jasa ngai raja, kajuan raja, ipat jong teku sekelan. Jadi kan mun sampai kan tak di jasaan teku sekelan. Mun guliban sampean aja sak teku sekelan pola mi berpan berdering beteng lo pot kan sedih kan. Karena beda ajal lah. Mun tak ada ajal lah tak usah ajak bocahan. Nah baca tak jadi kempur pegden mati. Kadang tempak lempet le tak iko buraki kucing ngomong. Kayak mun manusia beda ajal, jin beda ajal, malaikat beda ajal. Saya rasa nentu kita lo kan di tabara rabu, hingga Allah. Kula mentut ning dalam kitab Ad-Durratul Fakhirah, siapa pendapat kak dinto ingki kak dinto Al Imam Abu Hamid Al Ghazali karena ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ning dalam ayat di Quran kak dinto beda telo. Macam pun beda telo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kak dinto beda telo ning dalam ayat. Nabi ajunan italkian gak disah kan ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sudah bertelo kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Karena telok kullu nafsin dha'iqatul maut, jaipun Abu Hamid Al-Ghazali, ternyata kun telok makhluk Allah gak dito si beda masa aktif, si beda ajal lah. Pasirah, tong manusia, 2 malaikat, telok jin. Si beda masa aktif ditentukan umur manusia, jin sobong. Malaikat sobong. Keng bila lah aku bakun mati sini. Okey. Keng sampai makin kita ada pengumuman. Kuburnya saya melarat mak, melarat di kubur lagi kamam. Tadi mentah berjaya. Al Habib Hashim Gamal As-Segaf, santren As'ad pada santren Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ada bu, malaikat ni kan paling kini, jepun malaikat maut. Kini malaikat maut. Mak kini malaikat set. Temulangan ning itu bintang, temulangan ning ibu lebon, temulangan ning tambruh. Kini. Keng magi geni jepon malaikat maut kak dito tasek setunya kak dito minabi eselen kaseran malaikat ni ki kebuah kini kakinin malaikat ikubur lagi kamu angin gini kinin malaikat ngak gini kan malaikat tibon apa malaikat Jibril mangkana Nabi Muhammad pakai keluk pun malaikat Jibril aku malaikat Jibril langsung amari keluk Nabi Muhammad buru toron kubar ke dalam pada bu zammiluni
Sapoen gula ngite gula. Sampai sini kah? Ya mau tangi kan nih. Mau sesakini nggak malaikat maut lagi di bawah malaikat Jibril gelo. Mangkan gula sampai mangken stres mikir berzani ka gula stres. Ega amma berzani kenapa saya kubur gua. Napa ilangi? Mau ngojak saya kubur berada bu. Pah malaikat dua jerajo tak ada yang leduk masuk. Gula mikir sedikit. Can ini masih bener can. Tapi mau ngojak apa nih ke beni bumi. Nabi Muhammad ada bu innahu la yasma'u khafqa ni'alihim. Hari kemarin saya mati ngiding kamu nyen sandala orang saya mau leru. Tapi berarti kan di bumi. Tak ada bukan gula. Jadi mau tamuhuk laku baybon. Mau tamuhuk laku baybon. Yang malar muka setong. Amma bayi terselamat dah. Amin. Amma bayi terbisa jawab pertanyaan malaikat. Amin. Pon. Keng minabi manusia gak dito namong sakoni omor antara si bidak ke petong bono mabay na sitin was sabahin keng mangken ni kabag ngetren seket tolong bon keway hakiwi gula ni wara bon aning yaga-yanya banyak lu ni asar bon ni nabrak maghrib pa ba ni ongkul paling lelik mualik Kulan di gancak ning bodok Nurul Jadid apa long ban gula Asman Abdul Hamid seket tolong pun ke Fakhrila Askhol jabun nyimut mainah seket tahun poncul 2 bulan dan anjuna malam mangken senang tenang nih si bidak ke atas petong wolong aman sampean wah corak tak mabada rem masih bidak petong wolong mon sepak bola lebih sukoni rapara seket Orang banyak istighfar. Anak apa masih ni kan? Tahuning dari makasokan Allah aku dah tahu. Tak noro. Mon malaikat ni kan dari saking lanjang umur. Setong bakto ni kan malaikat. Periksaan ni sarang Nabi Muhammad malaikat Jibril. Kamu umru ke ya Jibril. Umur sama apa ajunan malaikat Jibril. Ma'adri kamu umri ya Rasulullah. Cina tahuning umur sama apa. Illa anni qad ra'aitu najman tala'a ba'da 70,000 sana marratan kay ngabti nagento pernah ngatawen bada bintang terak mancorong keluar ban saben 70,000 tahun gak dito pernah ngatawen abdi nampun ngatawen 70,000 kali ha petok kali tebu sepuna apa petok kali petok sepuna 40 sangat berarti minabi peto kali peto 40 sanga waktu nah etanya akin waktu ni periksanin sarang Rasulullah malaikat Jibril waktu enggak dito ampon umur 4 miliar sanga ngatos posang sampean nama mikir malaikat mikir ni keboy mikir sepak bola sekat sibidak ni kan Allah bro ni malaikat pasera ke muslim siku laku paling akhir sesobung umur senyabutnya benih lebur ini di ngaki cerita lebur bagaimana nasib terakhir malaikat maut dengan mari lama tu kapi pas malaikat maut ada bu lastar itu gas sabti nambon mati kapi jogi buat dia pasere iba anje tamati jika kaki je tamati ne yo abu main kiong kui ai cabutnya ben cabut TV pangota abdina demi Allah jak saking oning cabutannya beni sakit jak anu lawonan niku ya lambat orang lemate kapi ko orang lemate kapi kas tebeg lemu di orang letadok kapi guru jadi nyata nama rabu panapan mon tak tiba ke aban tibi kecak lah kan mangkan jak banyak kecolokan jak kecak mon ngabas nasi pa orang tak kok tepak ke aban tibi wah duduk makin malaikat je lah kasta cak maka cak wah nyabu di kelas aja ngah can tepak ke tibi wah sakit amator menjabon Gus Baha ning jatbek tes mana debu santren Mbah Maimun
Dengiding malaikat maut ketang pengajian, pola amik sadar setia iku. Aduh, taone. Mon Gus Baha kalau. Dia pakai malaikat kasta. Jadi abak ni kabar Arabu saya pas tak lanya lah kau orang. Mon abak lemari tepe. Bener na buntan. Manganda pun saya tina Umar baan jadi mon ki nor ko pa orang kepikir-pikir der mo ban monitor ko pa orang coba sambil pada ini sekunir. Mon pelingem dinan je nor ko pa nor re. Terus sih? Eki, kada di kak ditok. Ikan kastawas. On, katipun apa penyaban ni mon saya taja. Sepas etaja kento de masih tak sakit ya. Tak bisa. Pakun sakit. Masih ni ke? Ya Nabi Muhammad dicabut sakit. Abu digunding kantor di setelah sakit. Nabi Muhammad digerasa sakit. Tapi ada bu, makin malaikat. Takkan sekak dinto ingki cabutan ni sakit. Kak dinto ajunan Nabi umat ajunan santaan boleh kok. Loh ni kan? Coba. Pas ketiba apa berada budan guleban banjir dengan kak dinto. Setero tak rasa sakit. Jadi mun sakit pasti keng tero tak rasa sakit. Katiba nama. Ngereng kau leban ajunan gak dito berada bu. Pa istiqomah teti orang di dalam ibadah ban tauhid apa mantap. Kelak abtina Jumat gak dito. Kiai kelak maus ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang si ada bu pangeran kaulah ni ke Allah pas orang gini istiqomah kulaku mun sete kento turun ni banyak malaikat pas ada bu jak kok tak kok jak susah papunga sambian masuk surga mun daripada kabar ngak ni ke magi sakit teh greso. Ngereng dan gula benih ngereng sama hati ya kayak Antan, ojan di gulu jaru kubur gulu. Umpama ajunan capo tatandung pah lokka kan. Lokka. Boro. Pas bi dokter berian. Boro aduh. Dibudin bahi ngobengaki apa obat anti nyeri. Anti nyeri. Kadin to obat anti nyeri itu angkep bius dah, bius lokal. Kadit tobius benanti nyeri itu bukan menyembuhkan, Pak. Tapi memindah frekuensi otak supaya tidak konsentrasi kepada luka. Mungkin menyembuhkan jawab kun bere. Leres ya? Jadi ingin nggak narkoba guru nama gila. Papa tak tahu. Nah, nama tentang. Ada jangan tak tahu. Jangan boleh. Masuk mololo ka kabar nang ini jagal bakil itu apa kinga narkoba keluar jadi frekuensi otaknya itu dipindah jadi dipindah nah sama seperti itu ketika melihat sorga dan ada kabar baik frekuensi otak dirubah jadi konsentrasinya sudah konsentrasi kepada sorga gento mon sagen tegres sami dimin dan gula merang dari Majadi dan gulan di Majadi asbana kisirojul munir dong engko ikut saya benar engko merang jeret talorari ya bilan to tapok loka dina duas dina dari ecei ibius cerita anda aja jong gula mah bisa mantan gula tak jadi yana kayak sepo tu dah tukar. Apa jadi waan jadi itu, jadi jerum jadi budaya tiga lagi. Oh, cengkarong kurai. Pondah, anu pon, lagi cuy, lawat tuatan. Cewon kayak sepo, koper kayak sepo. Mi bah badan ni sini kan, enten. Litor sini kan, galak nang tenang. Make to mak perawat dan inta kerja, njok di ilmu apa lorari ya. Mak bah tak asro sekali. Dibudin mari siapa nikah? Ampun dah. Mari pon. Ikwa. Ampun dah. Mari pon. Iki pon. Kelangkong ibagi. Teraja kenten di Allah. Iki rai. Kentoy no. Iki.
Kita yenumnya. Untuk di ilmu apa? Aban ada buku apa entah iyan tadi. Mari jai jong. Astari yang bon ganit to ayo. Tegel jo. Kok minta kok terus tahu. Ben mak pasta mak pasta asro sekali dia. Punten nih. Tak sake. Ya mun aslinya sake bagian tai krese. Bah, ini ilmu apa ban? Ya jabti mulai gila mu tamu yang ben Kanjeng Nabi. Ya mareba. Mareba. Ini kasih kocak perasaan merubah keadaan. Ya. Ada enggak? Umbian nih kemonjak saking ada berkat, ada pengajian, ada napa panas-panas. Betul moleh. Geng berhubung perasaan merubah keadaan, geng bulan ngaji seneng teh geus sebentar bagi ojo. Terus nama bentar. Di kaya-kaya nih gini. Ijo ngajar gini. Dekat itu, kulaku ajunan minabi pas padong, banyak malaikat si Rabu, jasa sosajong, jago takok jong, mbak anjiri apa kalau ulia swarga. Bu. Masya Allah. Bunga, tak bunga? Wah, amin. Nikah riwayat pertama, riwayat kedua. Pokok ibri nama nyaman bigul men. Tapi pokok kok takon sekali. Pokok masjid to gue. Ya, mana? Riwayat kedua, kali itu. Panjenengan meleoning. Bada ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Napa rahmane? Seni kenyan. Umpama orang disagak dito para Rabu, sobong umur. Lanaza ambon, koma jan orang. Keng tak mati ki. Pahikoto en benaanan ko. Kok rida na ba? Rida. Pada ba si bini sa Sara. Sa laki itu dia lonca. Kok rida na tarap pa baan mati ya rida. Kaya nga kabi na boleh. Kok rida. Ambo-ambo nang banjar no mano. Odo bakal binian bakal. Ambo nang kok kun nerang akhir ya. Engkau rida lah ko. Nikah lagi boleh bro. Palang orang ni. Sabar orang. On mana sini kan rida. Bon, dalam stari. Lah ni kan antara sadar dan tidak sadar wa antum hina idin tanzurun. Ajunan ni waktu enggak itu di padang. Alam akhirat padang, alam dunia padang. Jadi ajunan gitu berharap buah padang ke orang-orang di sekitar, ke akhirat padang, ke malaikat padang. Wantum hina idin turun. Bahkan ajunan gitu kulinanya bisa keluar gitu padang. Nah, waktu enggak itu kalau resana ajunan gak itu tepak ke orang bagus, turunlah rahmat. Wahab lana min ladunka rahmah. Pasera melihat Jibril yang baharabu. Pada bu. Ya musleh, anggap musleh. Mbak, jak renggu, lesapi datu ka. Dan gula nyonto akim, yan, kok tak saya keruan ni. Bola, jak bola nazak ni ka. Ya pada tak dan ya ambian nak pizza ni ka. Jak gula tak kenal kam, ambian ka nyaman na. Wahai musleh, ya musleh, atarifuni, musleh, tahu kan kok. Gula tu, Ana Jibril, ana Rahmah, engkau ni Jibril. Anda uka harus kepada Muslim. Pikir cakap kafir. Rujak berjanji no. Harus musuh. Famut alal millatil Hanafiyah. Mari ya ban mati Islam. Mari tonton man kok. Pai tonton macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sini ke padang swarga dah. Tabut mati pak. Ini riwayat yang kedua. Saya kamu masa tepat ya teman-teman. Lalu muka dari tepak kapi ni kan. Mantar tepak kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Cara ngadang bade pak. Ingat kendon degi. Kiali ridho kakan kiali karorsin haji. Kan bisa kan? Aku boleh lencak je pun. Aku boleh lencak. Periksa ni ban morakan. Maka boleh lencak man. Engkau mandi mati laku, mandi dina. Udah sini kan. Curah yang tahu berkerempuk. Kefahrillah ashol benggalan karo. Mari bulan sabal kalender kosongin.
kau tak nerima unjangan boleh. Situ bah. Nyaman deh ni kita. Beda penjelasan mereka. Corak yang beda rempah keruan ni. Yang dia gula lah. Kau lah beda unjangan leton. Tak kau bah lopot keruan. Kau ajurah mati. Dua tahun nak kibah tak nerima. Apa kita mati. Pada unjangan sekali. Pada lenton. Tino madam. Malaku. Ya mati malah ganteng. Nah, gula mangki mak. Ning dalam setong keterangan, Ibnu Athaillah As-Sakandari sahibul hikam gitu ada bu. Mun orang yang itu ahli zikir je pun bisa berdialog dengan malaikat kan, bisa berdialog. Ahli zikir. Yang semelarat pan nika mangken nika semarat ahli zikir, mun ahli fikir punya. Mikir menulu kan ahli fikir punya mana. 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Pernah sahabat gak itu berharap mulai budak. Sebulan saya majar. Tina kau majar sebulan datang ya. Nabi ini ketuka. Ya. Apa sereh? Are tulul amal. Are lancang gelungan bangenah. Lem ngujah majar sebulan lagi. Apa le yakin je odi sampai sebulan ni. Mungkin mon kredit 3 tahun. Jadi tak bagi dengan Nabi. Pajat lah sepaling saya ni odi pajat bila napa si beda semangkin lah sokor ya. Odi mangkin gak di tomba ma odi kulaku teroma aja solawat cegi dentek deki. Ana apa? Belum tentu deki odi. Larasan? Kan beda bahasa sini enggak? Dujak ki buru ki moi tamu. Yang ben ko setia le set. Ijareng ki buru ben setia. Kan lain. Jawab pun. Bangganan oreh. Kita berharap bahwa kita kan itu selalu diberi kekuatan kakui ala kebagusan. Amin. Amin ya mujibas sailin. Terus kemudian almarhum gento semangke nampon sebu areh tinggi. Dan gula lastare ki buru lastare di masjid pah di jamu ning itu compok kasak. Ke haki menceritakan tentang almarhum bagaimana keten almarhum mendukung keperjuangan beliau kan. Insyaallah selamat beliau. Selamat. Ijoklah sedekah ke. Selamat. Imun sejerek, gula tak mador. Imun saya sedekah, salam. Salam. Onggu. Ni kan jangan berdijan gula ni. Dawuh Nabi Muhammad, ittaqun nar walau bisyikki tamr. Tak kau pun gapoin neraka magi kun sedekah syikki tamr. Jadi, napa? Korang masa tokil sedekah aki. Jadi selamat dari apoin neraka. Aku lewat sedekah, kayak ini tuh ki madrasah najunan anu abtin nyompo kan sekian. Jadi setokil korma selamat. Aku lewat semin 100. Bener. Tare gula cerita. Dan gula gak dito beni turun lagi ay. Asli. Minabi kiai lain guru kiai nasab. Gula kiai nasib. Ke haki guru ke nasab. Ya kan latawam yan bunang ka. Lastare mo. Ke mudarris guru ke nasab. Mun muslim nasib. Jadi mbian onggun bakrogi nguncang gula. Kining dang badung. Menang gula ni gun kecawa. Gula ni gun kecawa. Angku ni kak. Jadi mun beda fitnah jangan orang fitnah. Ki muslim rubni poton kiai mat menghormat karo. Rubni fitnah wa asli. Angku isot asli. Allah. Muller gula lambu. Keng mun anak gula guru pon lora guru je bini gula bunyai. Mun gula ada. Asli dah sekali pun. Gula ni apa gula tani mbo gula tani asli nong dog letak. Landuan biasa ngirim ke Sabah biasa. Yang cak jamar jaga ku. Pas sampai beri foto kata aduh. Aram berak sarah gelung pun. Todus gula, ongko todus. Jadi untan gula ni benih putran kiai, benih.
kan gula non jolon non. Kita bisa ke, gawat tu tak bisa. Jadi beni patran kiai. Keng gula banikah. Ban abba ummi si mau jawab sih. Melewek marnyamar orang. Keng gula ni ban apa benembu. Keng gula tak leceh kak. Apa ni gula ngucap ramah, embu ni ngucap epu. Jadi ramah epu gula banikah. Lebur kau lama. Baru kau lama. Keberberingin, ngapiyokin lambo. Sampai nika setan nika tanah nika ya toraki ka kiai 3 hektar lebih ben maroma. Iya. Jadi mon potra nembian ro te tireng bagus make beni poton kiai. Mari ni be sabetar sekitar jadi ya. Bahkan ya jadi bahkan kan ya jadi ya jadi. Bahkan jareng kun. Angken gula kan matur ka sampean. Jagun matur. Yuk mantar na soki ya sampean. Amin. 3 hektar demi Allah 3 hektar. 3 hektar pas Roma kape ka dito bagi ya toraki. Jadi to poton na kento ki ibri derecet na magi bini poton kiai. Panggil kula yang mulia. Gula saleh kocak yang mulia Hadratul Mukarram ongku todus gula kayak gula nang enodo gula alam ngiding guru gula kabah dipinjam pengkor aja beda kanjan gula yokom ning lapas Mekasen kini pada ring jemberuan gula gini gula abidatu kini ke yokom gara-gara narkoba pang makeluar aing gak gula pada ban giburu patah ngocak patik reja ngecit gula jangan tahu gula jangan kok siapa kan kayak jangan gula dulu lupa mau lupa jangan atau bidatu ban mau metu atau bidato ban jan aduh anan siapa ban tuh ban mama ngocah aja gue lebih kecam mau metu ban mama paning dina ban gue murah kok yokom kanyan gue gini asli jadi mian makin datang ngocah orang ya ada mau gue tak masuk akal tak masuk ke gue magala tayo ko jagi ay tao jaos tanan jadi jan banianan sapa keng mare beliau kan to asedekah gula kan saya teti pengada sedekah lestare gula wah ning kubur na ering sepo bini ini epune ulimah nyu jasa nika sobung bon reng bareng sampean jan gula Maria toraki ka kiai gula geng munda pa marin ka bala ne tak ngite kanan kencerna jala dapak jala darma can gula nyam ranjam ka kuburan nyam ranjam biar mangoja mak khilum biar mak khila udah hadis sedeh inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira dzalika qalu wallahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana ini enggak le gundau nganik ke gula oke magem miano ning mian sang kasi ajar gula mangken kudu apa aja yoncang apa sih yoco lo mantapan amal ban kepiring odi ipapadeng ka lebolen setada umur mon bagus bunga mon tak bagus bani doaki doan de iya Allahumma la tumidhum mata tahdiyahum kama hadaitana siapa mati akil boleh siampun boleh segi odi ka disa si bener ka disa sampai ajunan paling hidayah ka dia ajunan paling hidayah de betul kau ustaz jadi gula yang mana yang gula munda pa ka wala boleh tak susah sana apa tuan etas astana si astana kan ibu nyai kana etas kubur nembu ini mulai tak anu naruh etas mon astana kan bu nyai
Etas kubur nembuk gula ni banyak beli kira somadi ya guru. Kul huwallahu ahad guru. Saya buat sampai berapa? 700.000 berapa guru? Kuri kalah guru. Saya nggak gula tedung nggak bawa manen bo. Entar kowe gula. Tedung gula. Jombon kakak taring detengku. Lompo. Bah. Sambian bo. Apa jangan nggak suruh deteng itu. Ya. Manyampu deteng. Apa yang adghasu ahlam ini kan apa yang dibicarakan di luar tidur masuk ke dalam tidur kan. Bah, apa yang adghasu ahlam? Apa nyan kok banjan suruh deteng. Bah, malam puajunan. Iya jong alhamdulillah jong. Engkau mati nak koros kan, kok setia lempo. Kepada akia kesetretanan, sedekah ada pak sekelangkong itu. Hari ke, mentawar aja mian sedekah aki ke bui haki. Nah tanah aku buat sedekah aki. Deki bantar ke makam membun guru. Saya nggak mau dapat mau kepada aku. Deki le dateng deki. Kelangkong. Pamian kau nyader tak ada, jangan makai jadi. Yang darna kau kalau. Allah, mian mentawar aja saya sedekah gula, semak bendalum kainul furqan benika. Kainul furqan ni aban guru gula dosen gula lama. Oke. Kainul furqan gitu tepat di dajana gitu dalam ke Ahmad Maltuf Sirat. Kento guru dan gula. Guru kaula, guru utama ke Haji Muhammad Zuhri Zaini, pak gula waktu mahasiswa pindah ke dalam ke Maltuf Sirat. Lagi itu sedekah aki bendan gula. Kan. Jadi jangan gula nah. Engkau re unjak saking ngatak patin noro sedekahin guru. Haram tadi uang gula. Dharma dia pun ratu akhir guru, angkai guru, ngeber tak tengki, acorak tak dalam, baik pak tepak ini mana kan? Jadi on gula mon kana gula wanjak wamato wanyong ban beni pasapa, anan muslim beni foto nasapa, mayu lejak bunga buah kisapa. Tak ada ya gula ku ilmu kuburan pakun si mati apa si bubuk apa, cuma perlu mikir nebentan orang. Bojeng turnya benyaan amal soleh boleh dapat keajunan ni pun Allah. Kau udah benar ajunan sepenika. Jadi ngi ki bentan orang, iki? Imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan, fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidan. Berjalanlah di jalan Allah. Sudah jalan di jalan Allah. Jangan pedulikan ucapan orang. Karena setiap sesuatu itu pasti ada pembenci dan pasti ada pecinta. Mata tigu, leban zambian saya gojak, aja bagi Allah gojak. Apa saya tak masuk Islam kan ngojakin. Betul? Nabi Muhammad biasa. Boleh nama boleh pun sambian. Ya sudahlah. Sebentar tak salah ke Allah, tak salah ke Rasulullah. Berangkat. Ya Tuhan. Ajunan semakin gitu tahlilan apa. Bada saya tak perjaja ke tahlilan. Sudahlah ajunan perjaja lanjut lagi. Saya tak perjaja. Ia tahu. Siapa ni? Ya mau kau mau bada berkata tahlilan jangan gampang kan sini. Ia mau tanda kemolotan ke berkata molot gampang kan. Tak deh, tak konsistennya man. Kan iki mai. Gula mau doro ka putrana almarhum panika. Pacek kompak ka sedheretanan, terus sakila lampan almarhum, mali almarhum gak ditobungan ing dalam kubur. Pon apa seteti kabungaan terengga almarhum, lalampan bagus lanjutakin karena gak dito minangka salah setong tanda bahwa putrana gak dito aropaki orang sing abdi deka orang sepona nerosaki lalampana orang sepona. Karena apa? Orang sepona gak dinto merintis ni keberapa berdarah-darah. Merintis ni berdarah-darah. Lo kata ada rewa. Tak kun tak nyap nyaman lah merintis. Sambian merintis usaha kan? Bong nyari obang. Dan sandepak kan nak foto kan kun kari menikmati. Kan iki kan? Merintis ni keberapa? Merintis berapa? Jadi gak ditok putrana sesepengken gak dinto ampon oleh tompo oleh nikah. Pakom pakak kistretanan jaga pon apa seteti amalia almarhum, insyaallah almarhum bakal dadi orang untung ning akhirat. Seteja si hadir jangan patah hati. Minabi almarhum gak dito esapora tu sana. Seteja si hadir pasti esapora tu sana. Minabi almarhum gento esapora tu sana gara-gara ajunan berarti ring sepon ajunan si belum kubur esapora juga. Apa nama? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Allah itu akan tetap membantu hamba Allah selama hamba Allah itu bisa membantu hamba yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.